Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, Алла Таала кимге, Алла Таала қайсыр инсанға бұл дүниеде 4 нәрсе берген болса, бұл дүние ақыретте бақыттылығын беріп деді да. Көп нәрсені айтқан жоқ, 4 нәрсе. Бірінші, лисанан закира, кимге Алланы зикір қыла тұрған тіл берілсе, бұл дүние ақыреттің бақыттылығы беріліп деді. Машалла, қаншалаған тілдер бар, саясаттан басқаны сөйлеп айтты. Ана аналды келіш керек, оның тұтылып қалды ғой, оны бұжәлі пастауға нарығы келіш керек, оның болбай қалды ғой. Десең деле болбайды да. Қатының қаяқты, аялың қаяқты десе білбейді, бірақ ақ үйдегіні көргендей сөйлеп отырады да. Аялың қаяқты десе апаң қана деп баласынан сұрайды, бірақ о жақты көріп отырғандай сөйлеп отырады да. Мұндай тілден Алла сақтасын. Қаншалаған тілдер бар, дүниеден басқаны сөйлеп айтты. Бияқ болмай қалды, тияқ қалай кетіш керек, тияқты не қыласың? Өзделе білмейді. Қаншалаған тілдер бар, ғибаттан басқаны сөйлеп айтты. Қой чошаныңды адам падам емес, мен білем аныңды. Жаман деп, мен жаман деген жоқпын, келсе бетіге деле айтып өрем. Бетіге айт деген жоқпын, жаман деп өтем. Десең деле болбайды да. Мына өзбек туғандарда бір сөз бар екен. Ғибат қылыш харамку, лекин мазза қыласаң да дейді екен да. Арам екендігін білет, бірақ біліп тұрып айтып өреді. Мұндай тілден Алла сақтасын, үрмәтті оған. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып отырады, сенің тілің Алланы естеп нымдалып тұрған учурда жаның шықсын деді да. Не дейді? Сенің тілің Алланы естеп нымдалып тұрған учурда жаның шықсын дейді. Ошондон қачан өлүшүбүздү билбейбиз. Алымдар айткан, сенин өмүрүңдүн кыскарып жаткандыгы менен ишиң жок, мал дүйнөңдүн көйүп жаткандыгына сүйүнбө деген, Не дейт? Өмүрүңдүн кыскарып жаткандыгы менен ишиң жок, мал дүйнөңдүн көйүп жаткандыгына сүйүнбө. Былтыр 50-де азы 100 болду, кийинки 200'дü. Ал сеники эмес. Балким эң жеткен душманыңа калат да алчы. Ошондон мына жагын караңыз, урматтуу. Канча өмүрүбүз калды? Канча убакытыбыз калды, урматтуу? Алла гана билет. Зикир кыла турган тил сурайбыз. Аллах Таала Куранда айткан, кыямат күнү ар бир сүйлөгөн сөзүң таразага тартылат деген. Ар бир сүйлөгөн сөзүң таразага тартылат. Ошондон пайгамбар хадисте айтып атат: "Калиматани хафифатан алал лисан ва хабибатани илар рахман ва сaqilatan алал мизан. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Эки сөз бар, тилге ушунчалык жеңил. Аллага өтө сүйкүмдүү, таразада ушунчалык оор. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Көп айтыңыз, таразада эң оор да. Аллага ушунчалык сүйкүмдүү да, тилиңизге жеңил да, урматтуу туган. Көбүрөөк айтайлы. Макул таразага тартылат, урматтуу туган. Аллахтан нени сурайт экенбиз? Я Алла, мага зикир кыла турган тил бер. Сурайбыз. Ушак айта турган, гыйбат кыла турган, жамандай турган, саясат, дүйнө сыйлай турган тилден сактанабыз. Макул. Экинчисине, не деди? Кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт. Я Алла, кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди де. Аттың арман, угуп аткан, сүйлөп аткан бардыгыбыздын денебиз дүйнөгө сабыр кылып бүткөн де. Дүйнөнүн бардык кыйынчылыгын көтөрөсүң да. Ойлонбой көтөрөсүң да. Кулдай иштесең байдай жейсиң деген макалды кармап аласың да. İştebegen tiştebeyt деп аласың да. Я Алла, намазын көрдүңүздөр, Кыргызстанга барып шынтып намаз окуй аласыздарбы? Я. Кыргызстанга барып шынтып шашпай намаз окуй аласыздарбы? Сиз окушуңуз мүмкүн, мен окуй албайм, точно. Неге? Мен имаммын да. Кыргызстанга барып мүнт окусаң, ассаламу алейкум рахматулла дегенде аркаңда эч ким жок да. Бардыгы кетип калган болот, Мүнтіп намаз оқысаң Қырғызстанда, мәчітіңе дағы ешкім келбейді да. Еман чойотаны ал деп. Келбейді да ұрмат оқыған. Тізені қарбағанда Субхана Раббиял Азим деп қанша жыл айтып отырсыз? Ол ең азы да, оның аяғын не қылып отырсыз? Тұрасыз бі жөнінде қармап алып, Ол ең азы да ұрмат отырған. Мақұл, 10 жолы, 20 жолы айты бер. Тұра бербей, қачан тұрат кен деп қойылады. Субхана Раббиял Азим, Субхана, бұл ең азы да. Біз көрдіңіз көрмат оны. Айты бер өшені 30 жолы, 40 жолы. Жөнілі тұра бербей. Сәждеге барғанда, Субхана Раббиял Ала, 3 жол айт, болбысам дуа қыл, я Алла, мені дозақтан азат қыл. Я Алла, мені бейішке кіргіз, я Алла, мені кечір. Аллахтан сұрай тұрған неселерді да. Сәждеде тұрғанда Алладан сұрай тұрған неселер, дозақтан, күнөден, мына шулардан сақтану да. Ошетке тұрған атам байлық бер, намазың бұзылады. Мен дағы үйлі бояну болбайды. Ол адамдардан сұралар тұрған десе да.
саждада турасыз, жөн эле жата бербей дуа кылыңыз, урматтуу тууган. Ошол денени ибадатка эмне кылабыз? Көндүрөбүз. Өзүбүз көбүрөөк турабыз. Таваф кылыңыз. Тизеңиз алдайт, бутуңуз алдайт, ден соолугуңуз алдайт, урматтуу тууган. Макул, сабыр кылабыз. Бир жерге бардым, күздүн күнү экен, пресс. Чөмөлөдө пресс дейсиз. Пресс. Жүктөп атат. Алланын тагдырына карай. Үстүндө жийип аткан бала бою узун экен. Алып берип аткан мага ошо бою кыска экен. Бешилиги дагы кыска, жетпей атат, путтун учу менен турат. Бал эме. Болгону ушул. Кичине кыймылдап койчу, тамактангансыңбы, ол кыйкырып атат да. Путтун учу да турам карма. Ол точно жатып алган, ошондо дагы жетпей атат да. Көрүп турам да. Бир кезде колга илешти окшойт. Болду, тарт деди, тартса колдан чыгып кетип, бираз башыга түштү. Сөгүнөт, бирок кетпейт да. Кетип калган жок да. Не кылам деп, Акыры барып айттым, сен түш, бул алып берсең, макул дейт. Пожалуйста дейт. Жейсиңби? Десе, ого чыккандан кийин жейишти дагы билиш керек экен да. Бою узун жыйганды дагы билет экен, алып бергенди билет экен да. Бою кыска бечара жыйганды билбейт экен да. Мен жей албайм деди. Коюп коесуң десем, жемелип кетет жолдо кайраттым. Вообще эч көп. Жейиш билиш керек, жей албайт экен да олчу. Анан узунураак жоктон барды да сындырып алды дейт. Я Алла, онда не кылат ке? Мананы астыңа коюп, үстүгө чыгып, сен трактор жырылганда кайта-кайта көтөрүп жүрөм. Анан не кылат? Бирок баары чыдайт, азыр кичине чыдап койсок дейт, кетет дейт. Шунчалык деңгээлде дүйнөгө дене сабыр кылып бүткөн да. Дагы деле кетпейт да. Бардыгыбыз акыбалыбыз ошол эле да. Запчас керек болуп калды, Кудай бергенге бардым. Барсам бирөөдө бар экен, ол бир нерсе мындай теңир экен, ортодо шарик бар экен, ошону чыгарыш экен, уруп аталат. Сүйлөсөм укпады, макул күтүп турайын десем, уруп атып, колун жанчып ал деймин дейт. Наракка барды, кайра бери калып келди, анан антып жүрөт да. Ох, эми бүттү окшойт иши десем, баласы мына капкара болуп кетти. Каралып кеткен, кадимкидейчи. Болду, эми токтотуп келсем, шерин мындай кел, мен мына карап турам, азды жанчып алып метият кылды. Дагы деле кармап уруп атат да. Кетпейт да. Неге? Дене дүйнөгө сабыр кылып бүткөн да. Бирөө тандырган нан жап атат. Молдаке сүйлөй бериң деди, кадимде сүйлөй берип, бир малда калмасы чыгып кетти деген элечи. Неге сен күйүп калдың? Биз бул дүйнөдө эле күйүп бүтмөй болдук дейт. Бейишке киребиз дейт. Нанды бекер таркатасыңарбы десем, жок, сатабыз дейт. Онда каяктасыңар бейиш, Сен дүйнөдө күйүп атпайсыңбы? Динге сабыр кылбайт да, урматтуу тууган. Бардыгыбыз абалыбыз бир да. Азыр намазы Кыргызстанга барганда ушинтип чой окусаң, сразу жылып бересиң да, туурабы? Аксакал дуа кылсаң, көбүрөөк дуа кылса эле сүйлөнө бересиң го, амин дебей. Бүтүрбөйүн, Кудайдын башын оорутпай, күнөөсү жаман кылган. Сүйлөнө берет адамдар, Неге? Дене ибадатка сабыр кыла албайт да, урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз ибадатка сабыр кылайлы, Бүткө жөндөн келип, неге күтүп отурабыз, дейбир. Сабыр кыл, денеге сабыр кыл, бардыгына, Үйрөт ошол нерсени, урматтуу тууган. Аллахтан сура, ибадатка сабыр кыла турган дене сура. Залга бардым, мындай машыга турган залдар экен, Айланайын, адам баласы ушунчалык зулум болот экен деп өзгөчө. Биягы 30 килограмм, биягы 30 килограмм. Бүтүп отурат, Акырын жылгандан кийин бардым эле, колум чыгып кетейин деди. Мен бир дагы тартып келе алган жокмун, анык элечи. Жамбашы чыгып кеткендей штанганы көтөрүп атат. Башыга тоор илип, аркасына кирпич коюп алып туруп, мойну менен антып отурат. Ана жинди эмеспи, жакшы эле десем, жакшы эле. Не кылып атсам, моюнга качайт этип атат дейт. Не болот ол десем, күрөшкөндө жыгылбайт дейт да. Ошондо айттым да, ошолор анан айтат, эркек болуш керек адамыла дейт. Айттым, эркексиңби, чыгык жайнамаздын үстүгө. Салып турган жайнамаз өтө чыгык, эркексиңби, чыгык мынакы. Жакама-жака, талпап чыгып. Ушуга чыга албайсың, анан не керек бар, Ооба, айтабыз, ден соолук керек. Алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшы деген. Качан? Эң акырыда да. Эң биринчи ыйманды койгондо, Алла Таала кыямат күнү эң биринчи намаздан сурайт да. Кирпичтен сурабайт, канча кирпичти качайт еттиң дебейт урматтуу. Балким неге качайт еттиң деши мүмкүн да. Ошондон бардыгыбыз ибадатка сабыр кыла турган дене сурайбыз, Экинчиси, үчүнчүсү, дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе, бул ден ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт. Я Алла, кимге
dunyoga shukr qila turgan yurak berilsa, bu din oxiratdan baxtlilik berdi. Shukr qilayli. Alhamdulillah, menda bir dopim bor, jetet, ibodat qilayin, mana dunyoga bo'lgan shukrchilik. Alhamdulillah, paypag'im bor bütün. Men kishina ibodat qilaman, mana dunyoga bo'lgan shukrchilik. Bizdiki naborot, dinga shukrchilik qilib qoldik-da. Xudoga shukr, azaydi saldi, ha? Mundaqday bo'lmay qoldi, jumaga borib turam. Musulmon, sen degan ibodatni qancha qilishing kerak edi, Mashallah, o'shandan ne qilamiz? Dinga emas, dunyoga shukr qila turgan yurak berilsa. Ma'qul, shukr qilamizdan ko'ra qilamiz. Antkani o'ta so'nggi zamonda yashayapmiz. Bunday zamondagi qachon keladi, Alloh g'ana biladi. Mana o'tirgan birimizdagi qattiqdan jebey qoldik-da. Sen emas, itingdagi jebey qoldik, Itga jivitib berib qaynoq suvga solibchi. O'l emas, medresada balдар qo'y so'yib boshini unutib qolgan ekan, jittanib qoldi. Qo'shnan itiga tashlasak, it jebey qo'ydi. Qo'shna kel biz bilan urushib ketdi. Bersangiz normal yeb bermaysinglar, olib ketkilarning ardi. Barib meshakka solib musurga tashladik. It jebey qoldi. Dag'in ne kerak sizga? Ne jetpay etadi? Iymon jetpay etadi, ibodat jetpay etadi, duo jetpay etadi, kechirim jetpay etadi, ko'z yosh jetpay etadi, hurmatli to'g'an. Mana o'tirgan birimizdagi jamoatchi kiyim kiyib qoldik-da. Murda naskilarni jamoat etdilar qo'y. Mana tizeler kamera bo'lchi-ku. Jambashingga tsellayla bir narsani chaptab beradilar qo'y. Jamoat etdilar qo'y. Hozir birovdagi kiyib qoldi, hurmatli to'g'an. Jo'ya basbay qoldik. Murda jayloqqa malda aytib chiqadi, siz emas, malingizдағы, uyingizdagi jo'ya basbay qoldi. Jayloqqa 3 kunda haydab chiqadilar. Al emas, bozorga sotamiz deb namoz vaqtida turib haydab jo'naytilar. Hozir porterdilar, shunday olib kelib qo'yasan, uyingdagi ko'nib qolgan. Chotda bir joyga qarab o'xshaymiz deb. Sakirib chiqib olib ketadi qo'y. Atni juktab boradi degan ne degan so'z, Mananday zamonda yashayotamiz-da. Shukrchilik qilaylik, hurmatli do'stlar. Alloh taolo olsa zamatda olib qo'yadi. O'tgan karantinda ne oldi, Alloh taolo zamatda olib qo'yadi. Alloh uchun hech narsa emas, hurmatli do'stlar. O'shan bardiga shukrchilik qilib turib, Allohdan ne qilayotganmiz? Ya Allohim, dunyoga shukr qila turgan yurak ber. To'rtinchisi, yaxshi ayol berilsa. Kimga yaxshi ayol berilsa, bu dunyo oxiratdan baxtlilik berdi dedi-da. O'shandan atalarimiz aytadi, ayoling yaxshi bo'lsa berdi Xudoy, ayoling yomon bo'lsa urdi Xudoy deganda. O'shan narsani munojidan so'rab olaylik. Ko'pchilik ko'rsam so'rab beradi. Qizlig'inda borilar yaxshilar yomon xotin qayoqdan chiqdi? Yomon xotin mendan baxtsizlikdan chiqdi. Baxtli bo'lsa yomon xotin chiqmaydilar-da. Biz duo qilmay qoldik, so'ramay qoldik. Baxtli qiluvchi kim? Baxtli qiluvchi kim? Alloh. Bardig'izdan yuragimiz, bardig'izdan, den solimiz Allohning qo'lida, hurmatli do'stlar. Bardig'iz o'sha yoqqa qayrilamiz, yomon odatdan bardig'ini tashlab ketamiz. Ma'qul, bardig'iz men o'ng'olayli deb ibodat qilamiz. Ana o'ng'olsin emas, men o'ng'olayin. Ma'qul, men o'ng'olsam butkul olam o'ng'oladi. Sen qaysi yerga borsang, zakat sirazi keladi-da, ayollarga qattiq aytinglar deb o'ylachi. Nega ayollar o'ng'olsin? Erkaklar, ayollar zakat beradi, erkaklarga nariman eting, biri-biriga zakazda. Yo'q, har bir o'zingiz o'ng'olaydi. Biroq qayerda duo qilingizlar, ayolim o'ng'olsin, duo qilsin, ayolim o'ng'olsin. Duo qilaverdik, ayol o'ng'oldi, pardaga kirib ketdi. O'zi o'ng'olib bo'ldi, ayol men yurib aytadi hozircha. Oldimda bas, arqadan mana chechib tashladi debchi. Nega? O'zi o'ng'olgan yo'q-da. O'zi o'ng'olgan yo'q, hurmatli to'g'an. O'shandan bardig'iz birinchi o'zingiz o'ng'olaydi. Ma'qul bu? Yomon odatdan bardig'ini tashlab ketaylik. Erkaklardan uyatli jari kindikning ostidan tizan ostiga chayin. 4-dan yotib o'tasizmi? Shimda almashtirganda javoni olib almashtiring. Ichkin bari devlar bultayib yuravermaychi. Avrat mana u. Tizan ko'rinib qolsa namoz buzildi. Demak, avrat degan so'z hurmatli to'g'an. Hech narsa emas, biz tartamiz. Qanday bo'lmaydi? Ma'qul bu? Apalar, mashallah, kebiro jangi salinib keldi. Kebiro ko'pdan beri, mashallah, yo'liqqa beken bo'lingiz. Bargandan keyin ne qilayotganman, qantib chechatganman, arqadan olib turanan bir kundan annar chechi. Yo'q, hurmatli to'g'an. Alloh subhanahu taolo sizga hukm bergan. Ayollar uzun kiyinib, javonib yursin. Qachon ko'chaga chiqqanda? Ayollar uzun kiyinib, javonib yursin. Qachon bozorga borganda? Ayol zoti uzun kiyinib, javonib yursin. Qachon cho'chin erkakka aralashganda? Uyda qalaganday yuraveringiz. Sirtqa chiqdingizmi, javonib chiqingiz, hurmatli to'g'an. Ma'qul, Allohdan sizga bergan, o'ta cho'ng bergan ne'mati bu. Belaga hurmatli to'g'an. Cho'ri deb qo'yadi, qul ayollar bo'lsa, o'shalar futbolga kelganga ruxsat. Qullarga azat bardiq denesi avrat. O'shandan jo'liqlarga beken bo'lamiz. Ma'qul, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan erkaklarga muritlarni alg'ila, saqalni qo'yg'ila, evreylarga o'xshab o'g'ila degan.
Анткени еврей жөөттөр сакалды алат, мурутты коет деген да. Демек жүн тиштеген чымчыкка окшобой алабыз бардыгыбыз. Макул апалар жолка, кийимге, кыздарыбызга бардыгыбызга бекен болобуз.